بناوی خدای رحمان و رحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاوان عزیز د برنامه نو یک بناوی عشیر ما عمل پیش بریونه. ایرو د برنامه خودش عشیر هرم ما جه هرم کردستان ترکی اما یک نو پیشکشی و بکم و بدن داناسین. ام ایرو بوی برنامه هاتن باجار رحای نها گندکی بناوی یقارı آقورن امل سر ریا گندن گند 35 kilometre دوری باجار رحایی اما هر گنده آقورن به عشیره بادل یاره هف پیوینه بکن سروک عشیره بادل یا محمد امین درلی لهویامی و معزوبانتی هم بکی اما در حق گنده وی یقارı آقورن و در حق عشیره بادل یاده هف پیوینه بکن راستی خناوی یک باران جیهی اون حزکن هدیه هم هرن گند به عشیره بادل یاره که محمد امین آقورن ره هف پیوینه بکن به عشیره بادل یا کینه اما و بدن داناسی بناوی خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربا صلات و سلام لسر مزن ما سروک و ریزان ما حضرت محمد علیه السلام و لسر اهل مالاوی پاک و پاکش و لسر تاوی اصحاب و احباب و تاقیفوانیی و حتی رجا قیامته تماشاوانن هجا د برنامه نو یان بناوی عشیرن ما ام لپیشبری وانه ایرو د برنامه خود ام هاتن باجار رحای ام نها لگندکی باجار رحای بناوی آغویرانه نه انشالله که لیگه از محضوبان خواه بوا بدم ناس کرن و گنجی بکرتاهی همه بدنا ناس کرن لیبه لیوک عادت و هر جاره بریا ام درباسی ناوروکا برنامه خواه ببین ام دخوازن به هنک هلبست ریزنامه سیدای ملمزگین و بوینا برنامه خواه بکن اون حز دکن دو سه هلبست سیدا از برنامه وکم و پاشه محضوبان خواه و گنده گو مکریه میوان از بوا بدم داناسین بناوی خدای رحمان و رحیم مؤمنن ام دجمنن ما هر تنی هر کافرن هر ولات ظلم و کفری جمره قادا شرن تم ججار و کتیان را دستگیر و ناصرن ام بهزا حق قوینا جره ام تم لشکرن ام جی علم وحی و فن را تم به هفر طالبن این بوان درتین هولی هر زمانی غالبن هم جی علم کون و نور ام به هفر راغبن لو علوم نول سر علم بری آواده بن
bê teceddüd, bê ilm û keşfê nû kes naçe pêş. Ên xwe nû nakin li paşin, tüm dibin dil êş û êş. Sünneta barî wiha ye, rabehil de dawdelêş. Ê du rojî wî yekin, ew tüm xisarê diguvêş. İçtîhat dergeh vekiriye, ferd û kîfayeye tim. Lêbelê jêra divên hîn, sahibê aql û ilim. Ê bixwaze derkeve jor, lazim e jêra selîm. Karê Luqman ma kesî qet daye, qessabê zexîm. Belê ji zimanê Seyda û ji qelema wî re quwet ev helbestê got me xwendin pêşkêş kirin ji rêznama Seydayê Mele Mizgîn e. Seydayê Mele Mizgîn ev rêzname nû çap kiriye bi rastî bi zimanekî herikbar Seyda rêzname çap kiriye. Me jî xwest got di bernamê eşîrên me de carê çend beyta em pêşkêşî we temaşevanên hêja bikin. Got ev rêznama Seyda jî bi vî şeklî temaşevanê me jê xeberdar bibin. Belê temaşevanên hêja piştî van beytê herikbar ez carekî dê dubare dikim. Em li bajarê Rihayê gundê Axveran bi navê Türkî yuqarı Aqören, em li gundê Axveranın. Em mêvanê kek Muhammed Emîn Değerlînê, kek Muhammed Emîn Değerlî hûn bi xêr hatin bernama me serçavar hatin ve deriyê xwejmara vekir. Mala we ava bi hûn bi xêr hatin bernama me. Xêra xwe dil we be, hûn jî bi xêr hatin. Xwedê ji we razî be. Xwe dil ser me we giya we. Ecmaîn rehmel dê bavê we jî be we mazûm. Memnûn bûn. Xwedê ji we razî be. Li tenişta min îçepê jî kek Kemal Değerlî heyî pismamê kek Muhammed Emîn e. Hûn jî bi xêr hatin bernama me we deriyê xwejmar vekir mala we ava be. Hûn jî bi xêr hatin serçavar. Xwedê ji we razî be. Bernama we jî xêrlî be. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we razî be. Edaletê be. Xwedê ji we razî be. Serçavar. Em li gundê Axveranê ne, gundê Axveran gundekî eşîra Badilya ye. Em jî mêvaneyekekî Muhammed Emîn Değerlî ne, kek Muhammed Emîn Değerlî pêşkêşekî eşîra Badilya ye, rîspiyekî eşîra Badilya ye. Wê ji me re hem behsa jiyana xwe, hem behsa gundê xwe, danasîna gundê xwe nexwasim jî wê behsa eşîra Badilya bike. Badilî kî ne, çi kesin hûn hez dikin ewil em kekê Muhammed Emîn nas bikin, paşê em ê behsa gundê wî, pirsa gundê wî û eşîra wî bikin. Bi kurtahî hûn karin xwe bidin danasîn, yanî tanîtma xwe hûn bi kurtahî karin bikin kekê hecî kerem bikin. Temaşevanê me bera we nas bikin. Navê we, bernavê we, navê bavê we hûn ji kengî li vî gundî muqîmin yanî îqamet dikin. Hûn karibin bi kurtahî xwe bidin danaskirin kerem bikin. Euzubillahî mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. Navê min Muhammed Emîn, soyadê min Değerlî. Belê. Navê bavê min Xelîl e. Belê. Em dorê ji emrê min em hatine vî gundiyê. Belê. Yani îro mesela emrên pênceh û heyş sal, pênceh û heyş sal me va gunda kiriye me hat vî gundî dane. Ev gund berê neyê we bû. Berê neyê me bû. Wek Bavê kirî? mana kiriye. Erê meriyê me wana giya tev va gunda kiriye. Belê. Giya hater vî gundî mişte mane em hetana vî gunda tev meriye hev. Em gî tev yaşa mişte bin yani. Gic ailekê ne em. Belê. We got rehmetiyê bavê we jî sağ li gund. Sağa. Li gundê Er gunde. îqamet dikin. Gunde. Doğru. Kekê hecî hûn jî bi hev re hatin vî gundî piştî we kirî. Heriyem pismamê evin sala mesela 1906 didiya da hata kirin vêderê. 1962 diyade. Didiya da hata kirin. Beriya we kî tê de bû kekê Berî hecî. hinekê dina garîb e bûn. Hinekê jwana kirin. Yani Evet. aile tev kirin. Belê. Hani aile me işte el xwîne Malbatê Badilya bi hev da re kirin. malbatê bi hev re kirin. Belê. O işte ji wê çaxê de hetayî niha tev rûniştine tev bi hev rane. Wexta we ev gund kirî berê avakirî bû gund yanî. Hebû hindik bû gund Hindik bû. yani Çend pir mal hindik bû? bû. Em bên dorê 10 mala hebû berê.
آره نه آنها کی پر بیاد تدی پرچی چونه باجره ارم بادلی نه بادلی دی الخوینه بله İnşallah ame var kaki hacı günde ve navi gün bu Türkiye Kürdi çiye ناوی گوند کرماجی آورانه بادل یا بله ناوی ترکیجی یقاره آقرار کهیه بله چند kilometre دوری بازار رخایه 35 kilometre mani برهای فکر داره اره برای گره مرکزی بالی تکلیه و علاقه و چون و هاتن رخایجی گرمه لورجی شخویه و ما خانی یوه اره مال خواهد مال مه اره برنامه چه دکن aynı و رخایجی اره رخایجی هیه الحمدلله چه ما دسته و خیش گون نبوم بجاره که کشمال هرن رخایه اتدی مثلا به کلترا گوند مثلا ondan sonra yaşayışa gwen temizliğe gwen hind eve hind mesela ev dibe yani kevne şopiye gem tedib zamanı Kürdi ben örfu adet u geleneki Kürda dugunda da betir zindana belki deste ve jühele cice doğru çünkü ev kültür lbajir tünü yani şunu hatın u ziyaret u keyf u şahiyadet şunyadet şunu hatna cem gün a gündiya a derdori lbajir tünü bajir o da usuli heye mesela köy odası heye mesela bir جمع نورمال قهوات كم مرات كان مثلا مرة هي دوام ذكية لو كان ناجبر مثلا وين وراك ان شاء الله هبه ما باخذ يعني معناتني ودواء مجبور مدن مرة بلي زاوية جهنم الحمد لله زاوية جهنم إمار دكين شو شنو زاوية ما ولا جريلة فستقن يعني تدي أرض دا وقاسة برا إيكو هاجي فستقة يعني ها الحمد لله دبار دبيه يعني دولمك كم دارت شيء بن يعني 1000 متر قاره فستقدك كي حاجي 1000 متر قاره ده ام مثلا كم دارت كفيني يفستق 1000 متر قاره مثلا دون مكي بله ام ده دون مره دوره دستو بينجي سيدي وارد كافي سيس دار يعني بالي هناك دولمك 25 دارت هناك سغ داتين هناك مثلا سيرك داتين بالي وهويه چاوایی یعنی ورماوی هبوناوی باش ویژه ممنونه الحمد لله ورما خو مثلا انسان کو بگیره که قیم باخم بده کو ایجام ده امکان هبت آف دی ها و چای زود دیگه که 10 ساله ده 7 ساله ده وانی دیگه که یعنی دولم چند کیلو فستق داویجی مثلا لگونده و بالي مثلا فستق ها کو مزن ده ای مزن مثلا بجن ای مزن نه جوان ای 20 ساله ای 20 ساله مثلا ها کو 20 کیلو ده 20 کیلو نه دارك بله وجه ممنون الحمد لله ممنون غيري فستق اون تشكيدنا تشتاق ذاته ارتنا نه عندك هم مثلا دول مولا عندك لقون ارده herkes هي فستق ايه herkes هي يعني herkes فستق دشين غيري فستقه غيري فستقه يكون مثلا افخا يسوتات شيله بعجانات شيله شام قياني يسوتي موسمك الفر يعني ها موسمك دم سالك ام جرد بيجين براسيل هريما ما فرتن خد تركيا الرخا يعني أوروبا يكمين مشهورة خارنوان همو توجن توجايجي ناهن جارك حكومي براستي از برادرني رخاير مريويتي كرا شو معفشون دولمي شكبو ام 4-5 كسيه ماردين بون يد همو أوروبا بون براستي وك قطية وك جغاري چاوا انسان يه جغارة كيش باكيتاوي قطياي بيرهي من ديت يه برادر أوروبالي جي همو ایسوتیان بیلیکان دو همه چوچی کم یرد بجن روش سوس بیبر بیلیکان دو خارنر دو خارم برایده demek ki hakası triyakiyه ایسوتینه لوقانتا ندین اتش بوی بیا هناك اكو برجي حزكم بريا خود دبن بريا خود دبن او ترياكين يعني الفرجي بله شركاء دبي اورفاليا مصر زمان فرانسا 1920 كتا اورفيا بله لو گوتیا بازار چو گوتیا نزوانی بود چطور بود کس را نمیانی بله لو یکی گوتیا راب او فرانس کتیا داف او با او ایسوتا یعنی بیستان ایسوتا لو گوتیا راب ایسوت شد یعنی جبوی سودا در کتا در نکرد دوره ورد بینه تاوی بله ریوای درگو مسئله یعنی او الفرجي بتراد شنو ارد شنو اي قوي خو انا ارد هنا شنو يعني انا كنت ارد شيك يا حجي او صوت مثلا شنن يعني تفيدكن او ببراء بول جمجرد
آزوا آره یجید کن سلچه آف یجیب خواهی دخون چاوت کنی هم خواهید خون هم دکره سالچه هم دکره پول بیبر مثلا مالک ام بیجن مالک نفوساوی 10 کس سالی چه خواست بیبر غرشتکی سالی چه خواستی صوت غرشتکی سالی ای اشک اولارا مثلا 20 کیلو 3 کیلو کسی لیگ لخرست که وا ای پول بیبر ای اشک پول بیبر و سالچاوی سالچاویش دوره ام به مثلا نورمال و مثلا 10 کیلو وانی ام به او کیلو او تجد که ویش قلا بیست که یعنی براسی من چند جرا خوار لورفا ام بون میوانه معزوبان نیوکوا قالك بلذت بو يعني براوان جي ابول جي وسالچوان جي بلذت بو مثلا ام ذكرن الجمل باجاري دل دياربكر الباطمان الجيني دني نوك ياو بلذت ام دستي خوچه ام دستي خوچه لذت او جورت تخمه من دكشيگه ام توب جيرا بورسه دات تخم جي حبكيتي واجيه مثلا جمع توجن مثلا الى بورسه شيرين ورفالي برناخون انا حتى نكوي ما هبن ورفالي ويلي ناخون يعني واي قهوه ما مراجعات هذا جورازي به دبي حبكي مزيتا و چكرنه جته يعني بيبر اذا تا چي اورفاي كود خوش سبب کو اسوت خو مثلا مال لو باورگاه بله هست مثلا چي گفته اورفه چما مشهوره بوي کو او خو اسوت مال يوا سالي چند كيلو مالاوا هون غرشكن كي حاجي işte ailawa ailama ولا ما ايصال كرير اتشبه نظام دوري جاري ما 10 كيلو كري بوي بول ببري ايش يعني شل بله evet زاني جار دجي دوري 100 كيلو بكري بله جار دجي تم نورتم هيدي بيك توربه بوربه وني اوت كري دوري 20 كيلو 6 كيلو اشتريت بقى يعني جده كيلو شرا ام بكيلو درت كذا بله ده شرا جده شل كيلو درت اري كيلو نورمال انا اورتر من كيلو درت كذا الهريما مردين كك حجي فنجانا قهوه يا والا يك دين عردي لازم براتي خل جماجي او عادت هي دمك عادت الهرجي هم يك دسته خوشكو زور سباس كك حجي ما بحثا فستقه وبيبر كر براستيجي دمك دبرا ve heremi yani geçim kaynağı Kürdi ben debir لسر فستقاي لسر يسودي يسودو قاتنا يعني يسوتها قاص نو فستقا قال لي قالنم جي زاد جي كيمي فركي من ها او جي كيمي بل كي حاجي غنديوا اغفيران شخوا وغو يعني صلاح 1960 شستو دياد وكري بيشتي وكري يعني اندامي عشيره وبادلي كتني ياهنكي ديجي تدهني يعني همو غندي مروفن يا غريب جيتيد هني غندي ودي حمو مروفي هافن ام تشار بافا جيد جيد هاف يعني جيش بافا كنا يعني ما شاء الله اري جيش بافا بافا چرا دبيا اري جيد بيا كيا قالي و وانت دبنيك تموه تمويا وانت فجي تمو اريش تم اري اري دغندي چند زاري تورنيتا نبي يعني فرن من نبي نيشي فرن انا تشاور اري يعني قيد وراء او زاري تمو بركه دو اسكا 10000 مريواني هي يعني تواي باجي تواي گون يعني دغندي هو مالباتا وبادلي يعني مالباتا وكاستنك بله دوبي گندی اون همو دارن جمع هفته همگی همو دار جمع بربری نخوشید نابنا و تونه نه الحمدلله ها تنه بله دگنده که حجی شو مراج مرهات بلی اوده گنده ها بود و غریب جی ناس جی مرف جی تمو دهاتن اودا او عادت هند گنده اغویرانده دومه دومه و چید کنون چین اوده مثلا سبي كراد بالفر جندن ام دار يعني جانا جند جي سبيد تشاود سبيد كيش لمجا سبيد شو مخابن يعني افجي بلكي اف تكنولوجي و نوهاتني عصري بخراني تي بيرام اس بروجياشتم مان لوجا ايوا امري وجما مستري بيتري اور بيراوا بري لغندا بشتي نميجي جن مي رازا عيب نور هو صح ايوه بيتر بي ياشن داوياوي نها جي سبيج لمجدي جيانا غن تشاد سبيدكي يا غن ديوان سباك والفربن مثلا سبي رابن هذا نمي جامعه نمي كان
بله ام نمیک وارن و بسمه که به اوضاع چند فلچه سال شد به جامعه دیگه که حجی او باشه مثلا سبه هندکه یعنی سبه آره سبه صافک تمام چه نوه بله باش دی ساجی اون اتشین هنه الحمدلله دوامی هنه یعنی ام دارن نمی مکر امی وار بسمه که ملفر اوضاع خواه کلک مده یعنی بله اوضاع گنده آره اوضاع گنده مختار بوش برای ای سال مختاری جه یعنی استاندن حتی سه چهار دور مختار بو امی وار رون چه حاضره چاوی کوی نات نمی آره اوده چه خواد آره چاو سر حاضره ام چاو خواه خوان او کوشی خواه و را بر ایشی خواه بله او کن ایشی خواه تاشتیج ناد ولو نه تاشتی ناد برای تاشتیج برای اشتر نادیه نمیشی که راه خواه فتحیه مقام باره که تنباتیم ایش خواه البرنامه تماشا بکی برنامه لازم تاشتیج بید که انشالله ام جرا ببین ادوریه آره چونکی تی بیرامه امزار ام بابی خورتشون آقای گوند یه شوده سبزو تاشته جلور دخون ها دوره نوا نادیا ورزت شما انشالله اشتی برنامه تماشا کنیم نه پرکیم بیال دران یعنی دی سال جمع دام دکیه بله او وگو ام چون اوده مچای خوا خوار پاشه و پاش امرو مثلا را واره کو ایشی خو هبه قوالتی خواب که هر ایشی خو یا مثلا چاپا فستقاب که یا یاره جود بکه یا یاره بودم بکه وقفويش خو قدام قل لك ولا او ما ورقه در بس بيان حيوان هن اللي قلت لك حيوان عندك شفون تنانا شما جيه تشريتون يعني فرا جيه تشري جيج شنو باجر اختيار جي شفون تنانا يعني بوي كار کی زحمت قي كسر كار کی زحمته شفون جي پیدا نه شفون تنانا بپراج پیدا نه بپرا پرکین پیدا بها تین مسئله نه یک کنلی سوریالیاتینن بله نکاره زوره یعنی بوی خورنه مجبور حرکت نده پس خودید که یعنی ای خورنه هن ای خورنه هن فروتنه تجارتتون تنه نه و بحثا فستقا کرد یعنی سالوقات کاریوی هم پی دبلن یعنی زور بیشم یعنی چاپه آفدانه یعنی چقاس وقتی ودسینه ساله که چند هیوه ودسینه خباتاوی پر نه او ناکه مثلا به ساله که دات ام به 3 جاره داری داجویی بله مثلا 3 جاره 4 جاره داری داجویی موتوره اوندا صورت 2 جاره چاپت کی بله ات داری بودمت کی ام به زمان ها بودم داری بودمت کی بله اورگا دوام کنه علاج کن بله یه چند دولمن یه فستقه باراوا که ها دوره 3 دولمی 40 دولمی ونی ها 40 دولم نبراو بول بيد بالا ها الحمد لله هناك چوكن مازال عندك داري اي چوكو نو چاند اري ما نو چاند كي حجي وبحصا جيانا گوند سبيزو وكر زبزي ورم سر كي حجي كمال يعني اسلامي گوند شنو دي بس جن سبيچتكن يعني يا جيهو جغيري وديهم چتكن مثلا اي جينج الفرا دارنا قرا كوبري برد شغلن جينج سبي ساعت 70 دار راه قرا كوبري نافچه يا اري الچا رايا دارن سبي ويستا دارنا وي داري ايوار تي بيرك راد بن اي كو دوار خوابه پزي خوابه بيدا مشغول دبن نين ديك حاضر دكن هي فير دسترين يعني الجامع هين او دوام دكن يعني بري دشون بري نا بري تنا نا بري نا بس مالي او يا بيرابو او او جينا يعني راحت بوني بيرك پر راحت بیاره گلجی راحت بیان نه نولا بری یعنی بری ایشی پر زور بو امی 3 کیلو 4 کیلومتر چونه بیری به قرنج داوی دا به اوجی به پشتا خواه یعنی خوش بویا انا که ولا وی چاوی من نه خوشتر بو وی چاوی هنه کی او هبو یعنی خوشی هبو وجود زحمت وجود ساغلقی هبو بس دل راحت بو نخوشی تنه بو ایسان بینا بسیپور راحت بو دل راحت دل راحت وين دار بس بس شو كيم بويو بس دي سهل شاس حبسة بس هذا كنت يعني جبو خرني أري بوي يشتاق تشيلك أنا وين بيت تشيلك تدي عمل مانجا وأنا يك إيه أو المال أنا وأنا شوار بوي خوارن مارنا زار يشتاق يعني هذا ناف كنت ديس الدوها بله باش يعني او حيوان بركتجي وشو بري هين برو بري ام چار كريم هذا قلتن كري هم چار كريم كريج دوار بو بله اینا چارا یک ماه يعني دبراگونجي بري سر بو دمك درب اريل سر و بري خوا سر هو حيوان بو انا او خزانجا خوا پر بو بله جغير حيوان تكاردتون او حيوان وزراعته işte يكو بيستانا دچين يكو دارن işte جوت بود فستق بله ام بزيفرن سر عشيرة وكك يا حجي يا بادل يا فستق يا ويعردن كك يا حجي يا مالينا ولا يا مالي ما يبخن خدش ورازي به
که حجی مگو ایرو ام لگنده آغویران بناوه خوی ترکی یقاره آغویران وجی بحث کرد وگو ناوه عشیره ما بادلیه هنگارن حبکی بحثا عشیره بادلیا بکن يعني عشيرة بادليا لفي هريم الهريما رحاي يعني الأورفا اف جندك تمام اف يعني جندوة اغويران جندكي چند جندوة هني از بيجم لوان جندا ناويوان هر پیشکشی عشیره يعني ازي قسم جواب برسم هنكارن بحثا عشيرة حبكين يا بادليا işte دوی بادلی زمان د سال 1280 و ددیادا بله جه اربیله جه سورانه راوی 1280 و ددیادا 1280 جه اربیله هاتن جه اربیل سورانه سوران ورا وبا خاصلغه چه بیه بله يعني ورا اب حاصلغه چه بیه کو چه بیه سه او دکنه لور کوش کنه چوره ایرانی هوی بازاریه خوی بازاری ها چون الور ای پیمانه بله در زمان سال 1524 دا صافیه و عثمانی امپراتورلغه یا سلطان سلیم وانا کد کن حرب صافوی چالدرانه وانه بله چون اوره وانا اوج گوتیه مثلا بیدرسی گوتیه هنه که مثلا ایسان اول ورن مثلا زانن تشتا زانن وانا من جاوره گوتیم به اووی کردن او حربیه چالدرانه يعني عشيرة وش هغيل لخوي بيه بصافو يار البشبري عثمانية شركية صافو يار بله نا يعني هاتي علي عثمان لي كده هاتي علي عثماني بأوا إدريسي بيتلسي شوية أوي مثلا هاتي علي عثمان لي يا سلطان سليم كرنا وانا أو كرنا يعني مغلوب كرنا بله ها وانا صورة وانا وكرنا كمال غنيمات ما يا سلطان سليم جدا يعني از ناس شاشم که حجی ببورم من پیوات بری او حربا چالدرانه 1514 چه بویی او چاق یاوز نامه یک شاندی جی او بیلیک بون و سردمه دبیل هرما بدلیسه نزی 23 حب بیلیک هوا ادریسی بدلیسی بریاگ یاوز ویناس بکی نامه یکی تشینی جویره و وان بیلیکا بکی بیلر بی یعنی گشاته خبن کنترولا یکی بوی یک ارتش هبه یعنی بدلا 23 ارتش ها یک ارتش رئیسکی وان هبه رئیسک تنه دیکنا که یاوز نکار وان بکی یک رادبو بخواه دیار بکر بیلر بی کی او هلده بجیره یاوز yani Beylerbeyi içerideki ve o 23 bey dibin sarokatiya sarokakiydi İdrisi Bidlisiydi radibin peşberi safavya boy şerbikin arteşeke amade etkin او چه demek ki aşira vajiberi او çay aşira mel khoy yani badili khoyetin او cidisin hat hem kırınca beli devam ki hacı ajwar korad me ijalwar göçeme evet ki dajira mira ku iç Anadolu peşi vedbet mira ku ev kazanç kere harp kazanç keren tene dar neske Sivas'a yerleşmişti ben de Sivas'a epeyce minelwer tabii henek berva Diyarbakır koymuştu belad be yani minatedi daha insan ورد من سال 1691 بله لور او اسكانك جوانا درد كفا عثماني وانا تشنا فيها فريد يعني بله بعد الاشهر فيها فريد تير فريد الماموجي في اوي في داريه لاش مشتبين يعني بله ها يعني وان خلاط دكي الجبوق وان خلاط دكي وانا خلاط كه ها دي مثلا هر في داريه عشان مش بهين مثلا اون في داريه فايده لي يعني بله او çağış demek ki mezim ve aşire tabi yani bjmara hoji pir bu qiymetek jek da yuan Osmaniya اذا تدري حتى حيسدو مثلا 1550 دا تم beylik biyane sorane beli sorane beylik devam kiriyor badili lur sorane beylik bu beylik biya çay sonra 1691 da beli ها كنت نفرا او اشتغل دور في فريته ودون مثلا قين ترى مموجه وندان صورة فادا نافذ دبن السالة 1080 دا تين في داريه لاش مش دبن مثلا خامر كيسان قلنا مي بني بري او بيا السالة 80 دا بله الفي داريه لاش مش دبن بله
او كودو اللي مشتور حياه ورقا او دوام دكه بعدلي جاكي حجي ببورا من اف ببرسيا قالوا لهولير لأربيلي مروي وهين هني بعدلي هنا هون وام بسرها شنو دا وريهان لو كشتا كولتا تشوفوا داري ولاش ترازي بتشون ورا هفد ديون داشتو كرون يعني هنا لو داري يعني لينجا وجي كردستاني ها عين ورقا عين لخويه هني كي حجي لخوي ولا وين زانم ايران خوي جراكو هبن يعني خوجي هرما كردستان يا كردستان ايران او تبريزيه بابنا وين مثلا وين تبريزيه شومي يعني كردستان ايران جاز قال لك ريامه شوما خويجي الورجي هي قالوا مروي الخوي وبرسيه هيك اي ولا ازوران نزانم مثلا اربي العراق زانم هنا الإيران هنا كل خوي هنا تنان لهرما سوران ودرنا ها او تين الوت برسن تين يعني دبين مرفني مجبر شو گوش کرنا هاتن ترکیه اره وانا تین ایمه دارن یعنی دوام دکه بله تبحثا یاوز او حربا چالدرانه کر که حجی yani براسید هنک برنامه دید جیمانی زمان دریه عثمانی Anadolu bu harbi ve bu. Yani eğer geli Kürt birayı koyu Türk'e uçak tıfak nekra deriye Osmani Anadolu ve nedbu. Ve nedbu. Doğru. İloji Türk u Kürt hatta bu havra tıfakı neken be peş dinaş. Yani uçak deriye Osmani Anadolu bu harbi çaldırane ve bu ya dijevet bu fikri eğer uçak Kürt'a ne bu Osmani yarı em bejin bi memluki yarı ya jî bi İranî yarı tifak bikira belki îro ew duê serdemê de yani belki İran bû ba împaratorî belki memlukî bû ba împaratorî yani ez dixwazim vê bêjin yani ji bo pêşveçûna dewletê tifaka Kurda û Türka şertê çavê çavê bavrekirin û pêş dişûn îro jî şert e. Yekekê hecî badilî piştî li vê mentîqê bijî bûn mesela li mentîqa Rihayê çend gundê we hene ana? Nihal vê bêlga me de 27 gundin. Çi dibêjin ji vê bölgerekekê heyî? Navê mentîqa we çi? Divê ew işte mesela ova badilya yani. Badilya ew. Deşta badilya dibêjin. Ji mentîqa war. Bi navê we tê xwendin. Bi navê me tê xwendin. Ew 27 gund dedî her eşîrek serokekî wan heye hecî. Kî serokê badilyayê vê mentîqê? Serokê me işte yê karizmatî. Li Kulaviyê Saîd mesela Kare dubare bike. Li Kulaviyê Saîd. Kulaviyê jî gundekê? Ew jî gundekê. Saîd yani reîsê eşîrê. Ez zanim reîsê eşîrê tevî Saîd e. Saîdê kê jê dibêjin? Saîdê Beko. Saîdê Beko li jiyanê ye? Li hayatê. Emirê wî çi xwase temenê wî? Emirê wî şêst wanî çi heftê wanî heye evên belkim. Nabî wî kiye piştî ku ew wefat bike mesela ekte keveşûna wî diyar e yana? Şûn eşîr kom dibe, eşîr yani eşîr kom dibe ew eşîr dibijêre yani ew seçmiştik. Mesela piştî wî na ew Metin Badiliye li Qerekobriyê da belediye başkanı. Metin Badiliye. E wekî dinî pir hene ta wê çay eşîr ku wefat ke şûn da eşîr kom dibe kîjan İnşallah inşallah. Serokê eşîrê yani. İsana kirin de xweş nerm eri. Mutlaka rende gorkî serok. Pir xurte pir mîvana pir hez dike. Em jî slavekê ji vir ji gundê Avêranê li ser navê nûner û xebatkarê televizyona rehber em jî serokê Badilya ke Muhammed Saîd re silav û hurmet û em hurmetê xwe pêşkêşî wî dikin. Ya hani em gîjê razî ne xwedê jê razî be. Xwedê jî înşallah wê jê razî be. Wî jê razî bin hemaya xwedê jî jê razî be înşallah. Kekê hecî we behsa 27 gunda kir. Her gundek serokekî wan heye. Yani îcat edî ew gund jî tev dibin şemsiya serokekî de jiyana xwe didomîne. Gundê we tê bîra we kekê Heşkemal hûn karin navê wan bêjin ê Badilya ê li vê mentîqê. Deşta Badilya mesela. İşte Kor Saîd Bey hebû besa Kolkevî Saîdî hebû. Belê. Avukat Kemal Badilî hebû. Belê. Ev pêşkêşê ere. Abdülkadir Badilî vay mesela Cem Nurçi ama. Ez ê werim ser Abdülkadir. Ew hebû. Ez dibim navê gunda. Navê gundê we ê herêmê.
ناوی گندا چی اید بیراوه ده مثلا 27 گندا ام گیا مازان هما مثلا خامر کسان هیا خامر کسان اره خامر کسان گنده مثلا محموده بله گندک محموده بله کلافلی هیا بله شیخ زلیخا هیا شیخ زلیخا اره بله باش وران هیا آغوران و آغوران سلخم هیا گولی هیا عین بیرک هیا برج هیا حرامی برج هیا بله جمال هیا دق هیا یعنی وانا گنده بادلی وانا گید صد آرا کدانه پیشکشوانی اگ وان گندا ایتی بیراوه اشتا پیشکش ما حصاله بو گنده ما حصاله بو آب ما بو يعني بله رحمه خدا لیبه بعدش ترازی به بله هر گنده که اوه طاهر بول ایواد بله برا جوره مثلا شيغوي محوبو السلخمه مثلا اوه بو حشخلو بو بله او جواني ورقا دوام مثلا اوه حج رشید بو باش ورانه بله لتس خرابه حج شيغو بو بله اواني اشتاواني هر کسی گندکی او کاخواه بو که حجی ده مثلا شین و شاهی ده کیف خوشی ده تدی جانا مصیبت نه ده انسان عشیره وانا به هفر جبو را کرناوی مصیبت جبو دفعاوی يعني جيفيان اتفاقك ذكرن بري وسولي ما كرداد او هبو برد كرن هما نان فرمينا بريه برد كرن يعني دهندر قند دبي ناف قنداد دبي انا نو شتو يعني مثلا خوينك بشاهيك بكيف اري واضح دفعه بلاكي واضح طبي او اتفاق هي اري اتفاق هي شنو هاتن هي زياره دورغي نابناوا قنداد اري peki ki hacı jgey deşta badilya a rahay badil ilki der hanul Türk ve gol hawler le Kurdistan hani a Kurdistan başur Irak'ı le İran'ı a roj avaji rojlaci hani le Türkiye و لسوريا هن بادلي انا وبيسنه نزا ولا سوريا نزا peki Türkiye غيري rahay الكيدر بادلي hani مثلا دياربكر هنا بله مثلا لقرسي هنا لأرزنجان هنا بله اوجي بادلين مثلا صرف دارم تين مثلا ها اشتم جوا كولته داره ود که مثلا مرا المردين هنا مردين هنا المردين جي قال لك لا انغري هاي ماني هم هنا مثلا او هاي مانا ده او ده سردما سرگونه ده چون یا بریلور بون مقیم وقتا کوشتل او سیواسی الورا بلا بونه يعني هناك ها جناليك لك هاتنا فيهله شان مثلا فيهله ايدي وانا حر در بلا بونه این مثلا بربریه تاگو گافتاگو بربریه ای وانه ورا جناليك لا احمد ولنا اي هلا انغري ودرنا سعديان احمد نا بري وان احمد وليه بريوان بري چون هاتنه و اوان مروه و مثلا قارس ارزینجان ماردین دیاربکر انقرایی هی تون هی سرف دشون اوج دنجان دوره لا آخری هنه هلاش گرته هنه پاتنوزه هنه مثلا ویرد پاتنوزه برای اوی وانا هاتو ورا یکی وان ورد داره حسن مریم تختورت وی خستم هده هاتو و اندمال لیوک محفظ دی یک الان غریب هاتو اوج خلکی ارز رو میبو اوی ورکه که حجی دشتا رحای چند برناف هن سویدی يعني تفيك عشير يا سويدية قبيلة القوية مثلا أحمد أغلية بقلر هيا معو خالتي هيا بلي مغسوية هيا بلي اشتام الخوينة يعني الخوينة بلي سويدية وجي سواد دايشية أكيد دايشية مثلا قلنا بجي مريها يعني قالك بادلين بقلر قسمي ما قالك سواد وين بادلين أبي وجو أو قبيلة دندر عشير قبيلة بلي قبيلة عشان دور غير بلي كي حجي جمارا بادليا آوي هرمي هرما رحاي تخميني چخواست دورتا 10,000 15,000 دان نفوس ام النفوس هنا و تركي جيشي تخمينه چخواستن اف جيو جمارتن يعني رقمك 5 كم زيادة تشتغنا وانا برنادم بلكي 4-5,000 هي 4-5 هما بقاسي دولتك اري بقين دولة مثلا جان بيلي مثلا جان بيلي هي من هي الورا هين برن مثلا الفيدري يجي باجر دا بره او بافكيوان ونقارن دوباره بكن او قبيله وان كي حجي جيبو تماشاوانه ما قبيله بادليا احمد اغلي مثلا احمد اغلي بلي الخوي بلي بقلر بلي مغسوينه
معو خالتینه یعنی وانا ای مزنن اوانا ای مزنن اری وانا چوک جی ایله هنن که حجی عشیره و جبادلیا یه دشتا رحای سیاست مدار عالم شیخ سیدا روشنبیر yani aydın derketini kesi mezin. اره Kine mesela? مثلا سیاست اشته کمال او هبو کمال بادله بله. لویس کور سعید بو Benim. ondan sonra nihayet ki badeli Metin Badeli belediye başkanıya Ana اره نه mevcut برای belediye. اره موجود Ekileri? قرا کوپریه Karaköprü. Ere. Baş. ها Benim. ام به مثلا اشته مگو عبدالقادر بادلی او عالم بو ذاته رساله نور خوانده بو Yani dvirde estxwazim derheqê Abdulqadir Badilî de ji xwe temaşevanê me gelek wî dinasin. Abdulqadir Badilî telebakî Üstad Bediüzzaman Saîdê Kurdî aynı rahmu razî bina xwe da li ser bê yekî namdar bû. Hemû Tirkî dünya jî wî dinase. aynı orkus Telebakî riya jî şopan. Ez neşaşim 3-4 sal bû. سه دور چهار پنج سال وگانی تو باندوراوی لسر بادلیا چه بو مثلا ام بیجن او کلتورا ریساله چاندار ریساله دناف بادلیا ده بلاکر رحمتی عبدالقادر کیم بو یعنی تا این مبخواه ندی هنک چند ام باوی خواندن ام ببرازی وی یعنی ناف قبیله دگریا ناف عشیره پر نداد افرا اف گفنا شوپیه استاد جوان ندگو yani gelene او ریا استاد فکریاتاوی ناو عشیرت بلا ندکر دکر تابی دکر ها مثلا دکر ده او ما خواه بود برای جمان دخواند او دکر او دوام دکر یعنی زاروکی وی آنها هنه شوپاوی داجون زاروکی وی یک خواهد زانه نور یک تخمینه بله تی کلا ولی خونه بلیکتی وی ما کس ناگس ویان بین بله همین کس ناگی وی یعنی وی حرکت وی کچ ملکی خود شیخ زر خدا ملکی خود ابو بله لاوی عبدالرحمن بگی بو ویجی بگ بوده مکعب آره بله لاوی حتناوی عبدالرحمن بو کچ ملکی خود بو گی فرود بله یعنی گید وی ریه دا ام بین یعنی کسی کنه ها ور بکه ام بین یعنی تنه یعنی دنیا خو جبو خود بو آخرت او ملکی خود جی نه پر به قیمت یا خونه هوا الانیه بله فستقی وی ابو عردی وی ابو رنای وی ابو ما خسریک که حاج ما ریا که خوش دا خرج کرد خدا جی راضی به دنیا خوای بما وای ماجی جنت کری قزاش کری رحمه خدا سروی به yani jibo badilya brasti şansek mezine yeki vak Abdülkadir Badili o rastaxo ustad ditiye de ders ve talime ustad de mezin buye ustad dedi de asramedi zaten gelleki mezin bu ustad Bediüzzaman Saîdê Kurdî şansek bu ye god sohbet evi de runişta u riyayı bir şopanda jinav badilya jibrasti yeki var derketi badili Suudin xame merahmeti zud dinasi بس متوقع سعودي بادلي يعني من زاني بوش قبيله بادلي مريم اجا قبراوي مثلا هر کسی ناگن در جامعه درگاه شیخ سعید نورسی قبراوی دورده بله یعنی حتی جمهور باشخانی که دوره امیر باش فقان که دوره هانی کرنوی داره قبراوی یعنی قبراوی بله yani kesi nagnan da camiye derge camiye kevne yani lugor mu biz go karara bakanlar kurulu yani karara wazareta vezira bu kasa kıymetli bu değerli bu ari jbo go avji şahsiyete ki Türkiye maruf bu Abdülkadir Badilli loma uyxstunur çünkü vakwago kesekil vur nadefinin Abdülkadir Badilli ji hun ziyaret dikin hun zaroke xord bejin ev kale ve bina ev fikriyata ve ev bu İslami hemu habuna xwa fedakir mesela inya beri çu mesela Şeyh Seyyid Nursi mesela Fatiha xwan ya çu men da wi Fatiha xwan hani harini ko darna dergah yani ev fikriyata İslami inşallah bu sedemwi nav aşiret jibala bu yeke haji nav aşira badil yadı fikriyata İslami پر نصیبی خواستن دن عشیره بادلیا والله نه işte هناکی insan çتو بیه ام به چش خورا örnek دیگره Avrupa örnek دیگره maalesef genci nihayane he halu mesela ku İslamiyet ki bigre ku mesela bir yaki peşvay ku mesela bir riya doğru çövi takip ke perişan ave bale hem açık ke veriyor şora ki mekir mesela
یا میگو چما نوا گنج ما قیت ما چما پاشیا فرم مثلا تیشورت اگر خواهد که چما ناوی سیپورجیا یازیه یا بله برای ناوی صحابه که یازی یا بله نه ورگاه یازی که مثلا ناوی سیپورجیا وانی اونلیا وانی سیپورجیا وانی یا غیر مسلمه حتی میگو چما با گنج ما چما ایرو مثلا برای پاشیا یکی معاذ بن جبل یازی به پاشیا یکی مثلا او یازی به نه رنده یعنی هم بونه غریبه هم بونه غریبه این ورگاه يعني كولترا ما جيبو كنا غريب مرة وأم جيبونا غريب عين ورقة بس إن شاء الله هكاكي حجي بسدام ذاتي وك عبد القادر باطلي وخدا رحمه عليه والأستاذ والطلبي وحمية بك وخلي مروي مسلمان يعني يو كوان شاغو أم نستيخينو بوي چاندي بوي باوريه بوي عشق وهيجاني أم بكهينن إن شاء الله ذاتي وكوان دي ساوي دركفي بري في ملت کی مسلمان بوی اسلام ده همو تشته خود بگیری انشالله برای وی ملتی دریک اسلام ده دیسا و بزی ورینا بال اسلام ده دریه مشروع ده و ملت کرد مظلومیت آوی و وراکه و ملت کردی وکی ملت دردور آخوا و با خودی چاند و خودی مافی خوا اوجی بخوات ما وبغيرات ما ان شاء الله ان شاء الله كي حجي در دوراوه كيان عشير هن بادلي يعني كي حجي كمال جاني زمان تقريبا 15000 بلكي 20000 جي اندامي وي دوي دشتا بادل ياده هي در دوراوه غيري و يجيراني و چه عشير مزن هن مثلا في قلبي ما دوغرني هنا چه دوغرني عشير دوغرني دوغرني بله هل فيه لما مثلا حج محمد هنا حج محمد نافيون حج موسى هنا حج موسى نافيون اري عشيرة نافي عشيرة اري بله الفيه لما مثلا بالشيغي قراجي شي هنا الفيه لما قوي بله اوني فدور او عشيرني مازن اين بشير مازن علاقه وان هنا توبي او بربريه نابنا عشيره جينا معنا او بر جمناي وبصالح لا الحمد لله الحمد لله ما نا خوش بيانه شنو هاد نواجب سر هفت هي لگنده وقت که حجی وگو ام تف مروی هفن غریب تیتونن تکلیه گندی خوب خواه yani غیری ای مروانتیه وکی دن مثلا ناف عشیره جی ناف گند جی هنک عشیر و گند به تشنی خواه درد کفن پیش مثلا هنک گند گلکی میوان پرورن هنک گلک جسورن هنک گلک حلیمن عشیر جی گندی جی يوا يعني عشيرة وجي قندي وجي كي جام خصوصيتي خو بردرت كيف يا الحمد لله موري فاكا كي يعني مثلا يجي اف دركتنا عبد القادر بادل نشانه اولداريا عشيرة الحمد لله ان شاء الله عشير ان شاء الله يعني ميلاوي بيتر ببال اسلامي ان شاء الله ان شاء الله وكيديش عشيرة وقندي و بتشيوها البيشن يعني تشكيوان هي وري لا أشرب الحمد لله مثلا مسافر بارورنجي نعم بارورن قانا نيجي بدن بلي وحالي من جياني بادلي وريشتم اوي مهات مجوان راقو مگو تعزيه كواني جيراني مبون بلي طبعا ناف مگو اوه گو تياب مسينو حتى نار حد كريا بادلي تينا ما حد كيش نفهم بادلي وارو انجن نميفكن زاني واشورا كريا انا الحمد لله مش كار نميز كان حالي من ده يعني سرت واونو قال لك باش لكن حجي تشكيهم بيجن بوالده وره اشتوين ميوانك ورا جمع قيمة زانن يجوا كو نخوشه كبا تشتكي كبا يقول ديما بر يعني ام بداره تعزيه كبا ام بدعوه كبا يعني او ذيك يعني غابيش دادن لكن حجي هم هدي تن داويا برنامه خو دماج بوما هتبو وقتاندن چند دقيقه كرتماني تشكي هم بيجن يعني ve برنامه هم جگنده آق ورن ره هم جي بادلیه غیری هرمه يعني غیری رخای يعني سلاف که هم بخوازن جي ماردین دیاربکر آغرı yedire yani پیامک و مساجک و هم بخوازن جي يverir و جي دور بيجن هبه کرم بکن çünkü damama عندك مایه جيارة سلام دكن بله ها مثلا بده چه برا مثلا انسان نکو بادلی تنه برا انسان گی مثلا قیمت حفظان به مثلا
دریا رندار ریا دورغدا ریا قرآن و سنت دا مثلا بمشه و اوامد به وانی مثلا که يعني خلاصيا ما بيفيد شكل ريدن شاشن اره ودريدن دي امناج هجن ارمانجي خو كاسن ريدو الريشام دور بكن وش خو مناجن هدف دور اسلامي انجا باسلامي هلا اجد غازم نوع خلقي اغويراني السلام خدي تعالى للسر ملتي اسلامي جيبه خدي تعالى في الزلمي في خونيج نام مسلمان الراكه امين توبلو مسلمان وياك امين زو خدي تعالى يعني اتفاقي نام مسلمانا كعدالتك كعادلتك نام مسلمانا بالنوع خلقي اغويراني باو قناه و دخازیا و او میگی سر شواد نبیداری خودی تبایی شوا به خودی برنامه ما دوامی میگه هذا کریبکی محل ام بالله لگختیه ناوی خو رجاییه رجب امجرانی یا رجاییه سلافا مجبوره بجی او جی یعنی او وی قانالیه یعنی بله سلافا مجبوره کریب من جی بله السلام من السر بابي ويجي نخش عملات بيه ان شاء الله خدش فيه بديكي امين امين بله امشي پیروزی و سپاسی خوش بوگو و دریه خو دریه گنده خوش مرا وکر گنده اقوران یعنی بناوی خوی ترکی و خار اقوران جبوگو و دریه خو وکرو دوی برنامه عشیرن ما و مکر میوان معزوبانتیا مکر امجی پیروزباهی و سپاسی خو پیشکش شود کن خدا جو راضی به ام لسر ناوی نونر و خباتکاری رهبر تیوی توا ام سلاو و رز و حرمت خو پیشکشی عشیره بادلیا توا خصوصی یا هرما رحای تیبتیجی یا همی بادلیه گول ترکی و دنیای دیجنن ام سلاو و رز و حرمت خو پیشکشی توا کن بله تماشاوان عزیز ایرو برنامه خود ام بون میوان باجار رحای گنده آق ورن 35 کیلومتر دوری باجار رحایی باجار رحای و گریدایی ام هاتن مالا که حجی امین درلی و پسمامی که حجی کمال درلی معزوبانتی آمه کرن دریه خوش مروه کرن در حق گنده وان و در حق عشیره بادل یاده هف پیوینک مبوان را کر دما جبو برنامه ما هاتبو و قطاندن جبرگو بداوی بو راستی صحبت آمه برکی نه خوش بو نه گرم بو لیبه جبرگو دمامه بداوی بو امه جی برنامه خواه بداوی بکن ایرو جی ام هاتن داویا برنامه خواه حتی هف گیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعالیه نبینن هر شاد و بختوار بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته